19 August ni salmarivo modern Tripura ne architect Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ne ase manishal taklai bishiwa hasterege 117 bishi ase manishal palai zagnai ashalo agulini bulagiri ne kaisa thaiwa saloni art exhibition songchajakha asal pandaw 5 manjaka rasmata Bibukumari Devi Tripura mothani supremo bubagra Pradeep Kishore Debarma MP Kriti Singh Debarma na khowai kovne adong songrok asal pandaw kognarna ne thangai bubagra Kishore Debarma, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ne hamkhrai khlaima ne rogno tebi kok shakha lukurone thanewo power sogirena ne bagai Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya hastewo constitution sanamkha bubagra tebi shakha Ingres ni naikul muni yakakjak Tripura Ingres rogbai kaham halok sanamai hastena tuidulkha azarawa America Tripura no belaikeno yakumariwo tabogbo Tripura no yakumariwo o hasteni kevuno kefilroi rohorya Trump fiaba tinita mo ungkha mungsasuk manani bagai chinichung khlainani nango sini manthaino mannani bagai bikha sanani nango bubagra tebushaka Maharaja belaikena khakwarni borok Rabindranath Tagore no Bharat Bhaskar upadhi rikhabo Ingres ni zorawo Bharat no jungjal angai tongma zorawo Tripura ni samung nungmung ni manikhane rohorka Maharaja ne hamjak mung bosiwi manka Mahatma Gandhi azorawo Bangladesh ni Komila Riodo thairina ni bagai Mahatma Gandhi Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur no letter sika abo haike borok no thairika Maharaja or if you want to get anything in life you have to learn to love first आज वो महाराजा का प्यार ही तो था जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत भास्कर दिया उनके मृत्यु के 3 महीने पहले जब वो खुद गए शांति निकेतन जब रविन्द्रनाथ टैगोर खुद नहीं आ सकते थे तो महाराजा खुद गए शांति निकेतन और उनको भारत भास्कर का पुरस्कार दिया He became bigger by his actions, not smaller. वही तो महाराजा थे जिन्होंने महात्मा गांधी के खत के बाद जब बंगाल में फैमिन आया वही महाराजा ने यहां से अनाज कि लोग बंगाल में they do not die of hunger महाराजा sent grain from Tripura Mahatma Gandhi himself wrote to Maharaja in 1946 when the riots were taking place in Komila that please give some shelter to the people and Maharaja did that. This is the same Maharaja who in 1945 made Buddha Mandir. Asali Pandav Bubagra Shaka Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ne 117 bishi asema shalo kami amsane lukurogno seba khlainani bagai kokasarkha bubagra Maharaja ne asema ne shalo shakhamnogo thangai lukurogno seba khlainani bagai bo koikya bubagra Pradeep Kishore Debarma Bureau Report Kokkhara